Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulio da Uelma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor matak step kilong. Yakendo umintri rangba ka jala Meghalaya ukonat kesang maya umintri kampo yang kari Rajnath Singh banyak ranya ka kamdoyong bat ka Citizenship Amendment Bill. On pa ka Indian Space Research Organization ya atli commission siya house nam arajar arpo bat arajar arpoway. Bamsmai Chief Justice Barim ka Meghalaya High Court Justice Dinesh Maheshwari kumunang bishar ka yen kasiri bakhli du jongkari ka Supreme Court but job ka India ya ka Australia ha ka jingila ka cricket ODI ka balay da new wicket barat sundan ya series ka khubor ka babnya Menteri Rangba ka jala Meghalaya ukan rat kesang ma lembat usambut Menteri Rangba uba Presiden Tunsong bat ki kattu katne ki khot jong ka NBA hinan kasni le kendu yo Menteri Kampu yang kari Rajnath Singh ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill ne scam ukan rat kesang ma ulay thu how Rajnath Singh babaro hingro tuli ki sang perthai ka ta NPP UDP BJP HSPP PDF NCP bat ki katong simet ki persyalut ya kani ka CAB haga jo ko por ukonat kesang ma ulay krenru bat uni Menteri Kampu yang jongkari halor udawang haringkat ka jimban lang ki officer na kitanat Ministry of Home and Mining jong sarkar Meghalaya ukonat kesang ma ulay thu how Rajnath Singh badangkan menpenha ya jingti dawang ha Meghalaya da ka bapet ya ka jingsingan jong ki nongti dawang bat ya ka malayang ru ukonat ulong ru ba ka jingkhang no jong ka jingti dawang kan kata sibu ni ki pai ba bat ya ni ka kam bat kunju ru ya ka jalam uni Menteri Rangba ka jala Meghalaya ulak pentikna ru how Rajnath Singh balada sya biang banti ya udoyang kinbot bet tek ya ki kendon jong sarkar kini Menteri Rangba do kari Narendra Modi hingkasni ulaple ya ka vibrant Gujarat Global Summit ka bakhandai kablalang Mahatma Mandir Gandhinagar kamat pedang jong kani ka vibrant Gujarat Global Summit ka bakhandai ka dai Shaping a New India. Narendra Modi Menteri Rangba habai jingkan hakan kasni ulong bakari India kalong kapala kaya bante ya kikam na jong kuma munchwa. Narendra Modi ula ongru bahakini South Nem kalakiu sa kakadan bang repusan jong ka World Bank Doing Business Report bak mentau snem ka nyakun panpoy hakakadan ka basampaw. Ka Indian Space Research Organization hingkasni kalapin mana bahkan sapha atli commission sha how na pra lasim snem bat usnem arajar arpway habakran bakila thai khubor hanongba New Delhi chairman ka Indian Space Research Organization Dr. K. Sivan ulong ban pinslori ki jingtai ki bathmai bat ban pinjanai shushu yakni ka kam ka Indian Space Research Organization kandan buon ki plan minta usnem Dr. Sivan ulay thuru baka space flight Gaganyaan kan pha langit ki buo sha ka ho nakabanta news ni house nem arajar arpway ka Regional Resource Center Nigam saringkat ka jingtrailang bat ka Airnet India New Delhi ka bali hapo katangat jong ka Health and Family Welfare kalapin long ya ka jingay hikay ka ba asmi halor ka E-Class Management nakabanda ki Nodal Officer bat Technical Staff jong ki Medical College jong ka than siyatay lamigi hakan igasni kaladon ka jingay hikay ka ba janay bat ka Core Video Conference laburu hakin rutli ki jaka puli medical jong ka than siyatay lamigi haringkat bat kinikin rutli ki jaka puli medical jong ka than siyatay lamini ladan ru sa South League Medical College kibla yo jingikai halau ka jimpang kam ya ka Core Video Conference hagan iksni kum ka jimpang khre ban rakhe ya kisni kisipai ne ka army be bat ka republic de ara khatandai kisipai himin kisni klapnong ya ka jimpang I ya kitiar jong sipai hanong ba silong ka balong ru kum ka program ban aji kai ban patai ya ki kam jong ki Indian Army bat kunju ru ban pinsilori ya ki samla ban ru shi ki kam sipai kamat preng jong kani ka program pin itiar kisipai ka dai know your army bat kitiar ki bala pin I hagan ni kisni de kitiar nuclear kitiar biological bat chemical kitiar khanam lamber kiwe nalol ka jimpung I kitiar jong sipai ka lalon ru ka military band hagan ni kisni kani ga dai ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor Menteri Rangba ka jala Mizoram ujoram thanga hingkasni uladawa nak sarkar ni bakadiban pinkyo no ya kiningong yo jungmuntoy na ka National Food Security Act na ka nrepusaw pinyopulay na ka sispa kabajuyo baro sikata sa ka prapo na sispa ujoram thanga
Ubalakren ya kene kapang ha kajingalang ka bawlay kendo bat menteri ka sarkar ni bapet ya katangat food uram vilas paswan uladawaru bawde ban tulkeno ya kajing ashini ya kinongbam reshan bat ban thawru ya kajaka bo jingbam ha champai siaha bat mamit district bat ban tayru ya ka FCI ka ban penyat hi da kajalla kumban spring mau kat kum ka khana samari jong sunam arya khatwei ladon hadu nyolap nrew hajar aspa khandai punrewut kinongyo jimintoy na ka National Food Security Act jong kajalla Mizoram kapala polisya kan repusaw pun nyupulay nakasispa. Chief Justice Barin Jongka Meghalaya High Court Justice Dinesh Maheshwari hinikasni lapan bam smaya kumunong bisa ke yang kasiri bakhli do jongkari ka Supreme Court lambat usa chief khana ya kini ki argut kinong bisa lapan bam smaya do Chief Justice kari India Ranjan Gogoi bat da kajing bam smaya kini ki argut kinong bisa ka Supreme Court mentak ladon afu frangut kinong bisa nakalai puingun ka Mobile Task Force jongga jilla Tripura kalayo ban kem hadu 8,000 aspa subsanut ki nongrung be an sha ka jilla house nam 8,000 khapra ba ya kanila ya thu da uplet officer ubala khamrang ba anin gisni na pleng gini ki 8,000 aspa subsanut ki nongrung be an 8,000 sanpu prangut ki de ki singrang bat sispa prafnumut ki de ki kinhei bat ki nongrung be an sha ka jilla Tripura bon ki de na kari Bangladesh so uni pulit ulaya thuru ba Mobile Task Force kadan hadu nong tuli ki detention camp hagabala bo ikini ki nong rung bian bat hadu 8,000 afnyongmut ki nong Bangladesh lapin phai biang shari Bangladesh katulong khubwa ke thuru ba ki nong Bangladesh ki Russia India banwan pha sumar wanying ya tho ni ki new ki program claim passport kumas pungmau ke jala Tripura kadon ka jere khapur ba kari Bangladesh hadu praspa 1.2 kilometer ka office jong ka Deputy Commissioner West Kashmir District kalapumna bakalim sha dikyat habaro tijaka ki bahab wa West Kashmir District haka afndo tarik mentau banai ka badai ka Republic Day baro ki dukan dikyat ki dukan IMFL ki hotel ki bonded warehouse ki ban khangna kani kasni bala don pinken ya kani ko hukum on ai ka jimpun sidong kat kum kendon balabu haka Excise Act and Rules Sanmut ki cadet jongka NCC Directorate North East Region Shillong kilawan ra nam bat buram ya ke NCC jongka than chatai lamni haka ba kilawan ra ya khusnam Best Show Jumper Trophy nalor kujinyo ya khusnam Best Show Jumper Trophy kini kinhun ke NCC North East Region kilayo ru kawai katakmak sayer haka dressage kawai katakma rupa haka ten ragging kawai katakma ronong haka hat bat arli katakma kerpang haka dressage bat katen packing haka Inter Directorate Equestrian Competition kalalong RDC New Delhi hagani ko hosu aja khatandai ladon ru Lieutenant General AB Mistry J OC Delhi ko mukongsan bat ulasan ru khusnam chekinong jom Lieutenant General AB Mistry lapan paru ya jinero ya ka sub jong ki NCC cadet ibladon haka kamnya kulai haba phai pat shaka khubor yele kai ka India kala job ya ka jile kai ODI ka balai persia ka Australia dan no wicket but job nu sundan yak series ala ka way hagani jile ka ka bolong hanin kisni ha Melbourne cricket ground ka India ka job yak jing ting pisa ban je ban kong bol shwa haga ba ka Australia ka latiet aspa la foran but ha lu baro cricket ha ka sapu pra pun sa over urang yele ka ubati bonan tam na ka Australia ude upi handscom ubala tiet hadu sampu praran but nong kong bol ubala khurbun wicket na India ude jahil ubala khur hadu retli ki wicket habawan be ek thong ke India ka latiet aspa life sauran bat hap no tangai tli ki wicket hapo ka sap khundai pun ar over ulong tiet bunram tan na India ude UMS nuhi blatiet hadu plaf neuron claim out yak khusnam man of the match la yo dau chahal Katu ka khubor kalakut kapala one shipi na ka studio jong ko all India Radio Shillong but second yet porn say so but ka Delhi station nakabinta ka khubor hak din Hindi hak por prabaji but ka khubor hak din phalang hak por prashi awam kale kadai ko all India Radio Shillong